Tapi kecek dokter, paku ko ndak mengandung gizi. Sanasib bana jo cubadak menganyang indak bervitamin. Jadi kalau lawak sakit asam urat, remetik, jangan dimakan juga oleh paku. Tapi walaupun paku tu indak bervitamin, ada nang kaditiru. Bahasa piamannya, struggle for life. Yakin gigih percaya diri. Sabar menghadapi musibah. Kalau kacang hijau, kacang kedele, kacang bonci, kacang panjang, itu tumbuhnya di tanah subur, Pak. Bagian lo pupuk tu. Tapi kalau paku ndak memilih tempat tumbuh, ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, disalik batu, inyo hidup di puncak kerambi tumbuh subur. Lai ka jadi dia tok rumah bagonjong hijau. Hidup je paku dia teh.